салом бирандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам дар хидмати шумо аз студияи марказӣ. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳое ки имрӯз 4 апрел атрофашон суҳбат хоҳем дошт. парвандаи шоҳида Мамаҷонова модари блогери тоҷики муқими Олмон ба додгоҳ фиристода шудааст. Ба ӯ аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. кордори Украина дар Тоҷикистон ягона роҳи бурун рафт аз буҳрон дар Украинаро дар ихроҷи нирӯҳои таҷовузгари рус аз хоки ин кишвар медонад. мақомоти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мегӯянд сарбозе ки дар марз ва ҳимояи ватан кушта шуд, номашро зинда медоранд. падари Сунатулло Маҳмадов гуфт, як моҳ пас писараш бояд хизматро тамом мекард. ҳар фарзанд дорем, хай ба дил ба ҳамин касб. таҳқиқи парвандаи шоҳида Мамаҷонова модари блогер Шерзод Мамаҷонов ба анҷом расида тафтишотро дар ҳамкорӣ бо созмони дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 гунаҳгор донистааст. наздиконаш ва масъулони гурӯҳи 24 дар хориҷа айбномаи мақомотро қабул надоранд. боздошти шоҳида Мамаҷонова дар оғози моҳи феврали имсол вокунишҳои зиёдеро ба миён овард. бисёриҳо бар инанд ки шоҳида Мамаҷонова ба сабаби баромадҳои тезу тунди писараш ҳадаф қарор гирифтааст. тафсилотро аз душанбе ҳамкорам Молраҷаб Юсуфӣ пешкаш мекунад. پرونده شاهده محمدجانова به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی فرستاده شده است. احتمال می رود بررسی نخستین آن روز 7 اپریل برگزار شود. مقامات نه در این باره و نه درباره جزئیات پرونده معلومات نمی دهند. ولی منبع‌های آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند شاهده محمدجانova در جریان تفتیشات عیبنامه را پذیرفته است، یعنی اعتراف کرده است که با سازمان ممنوع گروه 24 همکاری داشته است. دلیل چنین همکاری گویا از تلفن دستی او دریافت شده است. این هم در حالی که این تلفن به گفته نزدیکانش چند ماه در دست کارمندان امور داخلی بود. محمدجانova 3 فوریه برای گرفتن تلفن خود دعوت و آنجا به حبس گرفته شد. این هم معلوم نیست که اعتراف محمدجانova تحت چه شرایطی صورت گرفته است. پیشتر پسر او بلاگر شیرزاد اعلان داشته بود که مقامات آزادی مادرش را در عوض بازداشت او وعده کردند. مقامات این اظهارات را شرح ندادند. پرونده به شاهده محمدجانova از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می‌کند. پسر او شیرزاد یا عبدالرحمن 09 محمدجانov از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید می‌کرد و روز 4 اپریل به رادیوی آزادی گفت با گذشت 2 ماه از بازداشت مادرش تا حال پیوندان او را ندیدند. این هم روشن نیست که شاهده محمدجانova تا کجا از خدمت حقوقشناسان برخوردار است. مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را فشار به آزاد اندیشان نامیدند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند. مولارجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. ضمیمه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن بر تلفن هوشمند خود به دست بیارید. барномаи ахбори озодиро идома медиҳам. мақомоти Украина артиши Русияро ба наслкушӣ дар шаҳри Буча ва дигар шаҳрҳои ин кишвар муттаҳам карданд. аммо вазорати дифои Русия мегӯяд даст ба куштори ғайринизомиён дар ин шаҳр назадааст. нашри аксҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар робита ба қатли ғайринизомиён дар Буча вокунишҳои байналмилалиро ба миён овардааст, вале Москав аксу видеоҳоро аз ин ҷо ҳамчун иғво рад мекунад. ҳамкорони мо Искандари Фирӯз ва Нигораи Фазлиддин дар пасманзари ин ҳаводис бо кордори Украина дар Тоҷикистон Игор Кизима суҳбат карда нахуст аз ӯ пурсиданд ки ояндаи ҷанг ва гуфтушуниди сулҳро чӣ гуна мебинад. феълан шубҳа дорам ки музокироти сулҳ боиси оташбас гардад, зеро душман дар қаламрои кишвари мост ва бомбаборону мушакзании шаҳрҳои мо ҳамчунон идома дорад. нирӯҳои мусаллаҳи Украина таҷовузгаронро аз Киев, Чернигов, Херсон ва дигар шаҳрҳо дур ронданд, вале онҳо нирӯҳояшонро ба Донбасс интиқол дода барои ҳамлаи дубора
омодагӣ мегиранд. 2 рӯз қабл дар Русия даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиш оғоз ёфт. ҳамакнун навбати ҷавонони 17-сола расид. Тасаввур кунед, агар онҳоро ба Украина фиристанд, онҳоро чӣ интизор аст? бароям ҷолиб аст, ки модарони ин ҷавонҳо дар чӣ бора фикр мекунанд. суоли дигар Искандар Фирӯз аз кордори Украина вобаста ба дурнамои равобити Душанбе ва Киев буд. дар созмони милали муттаҳид мавзӯи Украина баррасӣ мешавад, Тоҷикистон ҳамеша ба пуштибонӣ аз истиқлол ва тамомияти ҳудуди Украина рай медиҳад. ин нуқтаи муҳимтарин аст. албатта масоили дигаре ҳастанд, ки Тоҷикистон дар мавзеъгирии худ ба онҳо вобаста аст. дар Русия миллионҳо муҳоҷирони кории тоҷике ҳаст, ки хонаводаҳои худро аз ҳисоби маблағҳои дар Русия ба даст оварда мехӯронанд. борҳо чунин мавридҳо шудааст, ки дар пайи байонияҳои бо Русия ҳамоҳанг нашуда, бештари аз ин муҳоҷирон депортатсия ё ихроҷ мешаванд. Тоҷикистон албатта инро намехоҳад. гузашта аз ин, хатароте аз марзҳои ҷанубӣ вуҷуд доранд ва ҳар як байонияи беҷо метавонад тавозуни сулҳ дар минтақаро ба ҳам занад. И будь какое-нибудь неосторожное заявление может нарушить тот хрупкий мир, который восстановился благодаря нынешнему равновесию. бинандагони азиз, мусоҳибаи муфассал ба ҳамин зудиҳо дар вебсайти Радиои Озодӣ гузошта мешавад. зимнан дар давоми муддати таҷовузи Русия ба хоки Украина чандин зодаи Осиёи марказӣ, ки дар ин ҷанг ширкат карданд, ҳалок шуданд. мо дар бораи чанд чунин зодаи Тоҷикистон, ки дар вилояти Хатлон дафн шуданд, гузориш дода будем. ахиран 2 низомии қирғизро, ки дар ҷангҳои Украина кушта шуданд, ба хок супурданд. баъзе шориҳони қирғиз изҳори нигаронӣ мекунанд, ки дар маросими дафни ин сарбозҳо низомиёни қирғиз иштирок доштанд ва парчами Қирғизистон барафрохта шуда буд. идома дар гузориши Зарангези Наврӯшоҳ. Эгамберди Дорбоев дар зодгоҳаш Исиқкул ба хок супурда шуд. тибқи анъана дар Қирғизистон дар хонаи нафари фавтида юрта гузошта мешавад. ҷасади сарбози қирғизро низомиёни рус ба хонаашон оварданд. касе аз наздикони Дорбоев нахост бо журналистон суҳбат кунад. Эгамберди дар Исиқкул таваллуд ва бузург шудааст. чанд сол пеш ӯ бо модараш соҳиби шиносномаи Русия шуд ва ба Норильск кӯч баст. ба ҷуз аз низомиёни рус, дар маросими видо бо Дорбоев сарбозони Қирғизистон ҳам ширкат карданд. вале Эгамбердиро чун сарбози рус бо парчами Русия дар болои тобут дафн карданд. ба нақли сокинон, баъди ба хок супоридани ҷасад, тибқи қоида парчами давлатии Русия ба хонаводаи сарбози қирғиз дода шуд. сарбози дуввум Рустам Зарифулин ба мисли Эгамберди Дорбоев, ки дар Украина ба ҳалокат расид, шаҳрванди Русия буд. бо ин вуҷуд, дар маросими дафн дар қатори низомиёни рус бо парчами Русия, сарбозони қирғиз бо рамзҳои давлатӣ низ ҳузур доштанд. бештари корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ бо дидани ин манзара ба ғазаб омаданд. то ин дам мақомоти Қирғизистон борҳо изҳор дошта буданд, ки дар робита ба ҷанг дар Украина мавқеи бетарафиро интихоб кардаанд. ситоди кӯли Қирғизистон гуфт, ки дар ин чорабиниҳо низомиёни Қирғизистон дар асоси муроҷиати сафорати Русия дар ин кишвар тибқи тартиби ҳамкориҳо ширкат доштанд. сиёсатшинос Эмил Ҷураев ин амали мақомотро кӯтоҳандешона меномад. ба назари ӯ раҳбарияти кишвар дарк намекунад, ки ҳузури низомиёни қирғиз ва парчами давлатӣ дар маросими дафн Қирғизистонро ба амалҳои Русия дар Украина ҳамчун шарик ба намоиш мегузорад. Эмил Ҷураев инро ғайри қобили қабул медонад. ин як маъракаи таблиғотӣ аст. қаблан расонаҳои русӣ бо баъзе мавқеҳо мехоҳанд нишон бидиҳанд, ки Қирғизистон аз Русия ҳимоят мекунад, ҳарчанд Қирғизистон ба ҳеҷ ваҷҳ чунин мавқеъро баён накардааст. дар ҳамин ҳол наворҳо аз маросими дафн бо парчам ва низомиёни Қирғизистон сабт гардидааст, ки ҳамаи ин моро дар як тараф ба таҷовузи низомии Русия қарор медиҳад. ҳар ду зодаи Қирғизистон дар артиши Русия тибқи шартнома хидмат мекарданд. мақомоти Русия баъд аз марг онҳоро ба ордени ҷасорат мукофотониданд. зодагони дигари ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ низ дар канори Русия дар Украина меҷанганд. дар як моҳи ахир дар Тоҷикистон 4 нафар аз чунин қурбониён ба хок супурда шуданд.
چند نفری دیگر از زادگان این کشورها در صف نیروهای مسلح روسیه هستند و چی تعداد از آنها حالا در منطقه جنگ قرار دارند معلوم نیست. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه سبب برخورد اتوبوس با 7 ماشین تاکسی در پایتخت را به آن ربط داد که راننده اتوبوس را سر چنبرک خواب برده است. در این صدمه کسی آسیب ندید، بنابراین راننده اتوبوس نظر نظرف به جوابگری ماموری کشیده می شود. صدمه 2 اپریل به معلومات راننده اتوبوس مسافربری خط سیر 33 از عهده اداره واسطه نقلیات آمده به ماشین های کناری را برخورد که در نتیجه 7 ماشین سبکرو و اتوبوس ضرر دیدند. اکنون می رویم به جنوب تاجیکستان. سرباز تاجیکی که ماه گذشته در مرز تاجیکستان از جانب نیروهای قرقیزستان کشته شد، نامش در زادگاهش جاودانی می ماند. مکتبی که سنت الله محمدوف ختم کرده است به نام این سرباز قسم نظامی در نوع اسفره گذاشته می شود. محمود جان رحمتزاده موضوع ادامه می دهد. با پایان خدمت سربازی که روز 9 مارس در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از طریق مرزبان قرقیز کشته شد، یک ماه دیگر مانده بود. سنت الله محمدوف 21 ساله همچنین میبایست 25 مارس به دهه‌اش می آمد تا به دیدار اهل خانواده رسد. پدرش که 4 سال اخیر به وطن نآمده بود و در روسیه مهاجر است، قرار بود بعد ختم سربازی پسرش برگردد، ولی خبر مرگ پسر او را پیش از مهلت به خانه آورد. صبح روز 8 مارس بگوی زنگ زدیم، گفت که دادا جان من با 25 مارس در خانه میشم. خیلی خلقتی دیگر نصیب روز 10 مارس ساعت 1 رونه زنگ زدن، گفتن که کار همی خیلی شدگی در پول تیر خوردگی بخیزی بیه. من خیستم اومدم. سنت الله محمدوف در تماس اخیر 8 مارس را به مادرش تبریک کرده خبری به تعطیل آمدنش را رسانید، ولی یک روز بعد کشته شد. این خانواده میگوید که سنت الله محمدوف پسر بزرگشان بود که بعد ختم مکتب اختیاری به سربازی رفت و از خدمتش راضی بود. هر فرزند داریم خیلی به همین دل به همین کسبه. خیلی نصیب و تقدیر از خداوند میبینیم. همین خیلی از مقامات ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که یاد و نام سربازی که در مرز و برای حمایت وطن کشته شد زنده می‌دارند. مؤسسه تحصیلات میانه رقم 3 به نام شهروند سنت الله محمدوف گذاشته می‌شوند. سنت الله محمدوف که در نتیجه تیراندازی در یک دهه مرزی اسفره روز 9 مارس کشته شد، روز 12 مارس در جماعت قدرین غیاسوف به خاک سپرده شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. قریب نصف 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و نشانگذاری نشده است و نامعینی هر سری چند وقت سبب بحث و مناقشه های مسلحانه بین دو همسایه می شود. نیزای خونبارترین میان دو همسایه اخیر ماه اپریل سال 2021 رخ داد و 10 نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. به خبر دیگر، تیمور رحیمов پهلوان معروف توجیک در مسابقه بین‌المللی جودو انتالیا گراند سلام 2022 که روز یکشنبه 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تیمور که در دوره اول آزاد بود، بعداً بر گریگوری پرایور از ایالات متحده آمریکا و مگومد عمرف از امارات متحده عرب پیروز شده به دور چهارک نهایی روی یافت، ولی در چهارک فینال از ریچارد سپوج مغلوب شد. پهلوان توجیک در دور تسلی بخش شنگ کوکاوری آذربایجانی را مغلوب نمود. ردگان عزیز، در همین ثانیه ها نشر نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که همراه ما بودید. فردا شما را در برنامه‌های دیگر منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما از آن باشد.